Siphila ejele ne ya siphila ngomusa wemabhunu ne yes so inyalo okay ngiyazibona khona something ngifuna ukubeka nje example Yeah. ukuthi bongamane nje hamba utholakala noma ngukuphi uthombe yeah like nyalo Yeah. ukuthi yabo singasuka sambe edropini manje amanguphi akunebelungu khona siyangena even mathole ukuhlukahlukene ukuthi lawo belungu lawo abantu abamnyama into letinjalo uhlala nebelungu yabo kule environment so lapha esikoleni senu labantu abebelungu bengafunzi ngami bengifunza ngabelungu mara abantu babo abayithi abafunzi hayi bantwana belungu ngayo babo nethi ngibona labatala abadala yeah yabo angithi kahle bokuyi system emabhunu ukuthi bapenetrate emalokishini labelungu labo yeah kufana like batimbimbi te okay uma bebanda yabakhona umqondo umuntu ukuthi ya kanjani bahambe kusho khona lapho Report for- obvious amabhunu operate njalo yeah yo but ne enyalo maranyalo ushuthi ngalesikhathi la amabhunu ngabe abamba the way ayibamba ngakhona mhlambe lethi banciphisa labanciphisa khona mhlambe isimo sekuhlala kahle bese bangqona mawuqabanga ya because into lebenikhala ngayo kakhulu I think in the education system ukuthi konke benifunza mhlambe ngeAfrikaans okunye kwetinto ya English bese ikhona after it's post 76 after the war and yabakhona yeah even before English bekhona bona amabhunu babesatshintsha nepolice wamkibe isale Afrikaans kuze kube khona lelo le strike Yeah. yena kusele yaqhubeka ke nale English so but because mina ngikhulumela if uhlala nabantu abadala labaningi bakutshela ukuthi hey bathi swallow why bayifaka le system engene enyalo because beyaqala cishe beyingcono even if behlukubetana mara beyingcono than bakubona nyalo into yokucala nje le mabhoda awasacontroleki because into limate kakhulu kulamabhoda i-mentality yethu bantu Yeah. ukuthi nale government lesibuyo nyalo isimo nyalo singcono kakhulu net ngoba sekunale corruption Too much, yeah. that's why lesekubonakala even uma service deliver Yeah, service yabona deliver, yeah. besingakade ukuthi kumele uchange yeah igezi bekhala Ikhona, constant yeah. manje kusimanda avalo yabona into Yeah. njalo service delivery Yeah. nale lama infrastructure akhona ikontiri Yeah. ukungagubhagubheki utobona Yeah. ikontrol we delivering quality quality yeah that is why abantu bese bakhumbula lezo sikhathi yes ukuthi amabhunu angcono ngoba zonke lokhu nabantu abamnyama njalo bazotsha le mali bafake ekwameni fakana ngebushaka uma ufuna umsebenzi sokufuna kwakho Yeah, watana watana nabantu nabantu. so belungu ngayisebenzisi